Ni tumkar Benglong Sen Supplier Association pen media than ka chopha pen reporting pen angle don report media claim bang for court tuman same churo par piglo la pening sisam piglo pen de semet pet pini nangli tuma phan ni tumkar Benglong Sen Supplier Association na hin pen nang chopha ponang kok lam the pu thak ke la pu lo nilitum kedam tangar ni sitame asoka go san lo nilitum dok moka ren safan samen nilitum hadak pen aron re pen sang tiki phur dopik pun nilitum thekdam long si nilitum dok moka ren sa isep rong pisar phan samen nilitum la solo thonam lo tapi nalang litum same la solo alam mange lang cari don popesi kedam tang Saturday ni same alang tum lam chang nang jipidun lo la so teng pen alang tum claim dam madam de ma personally tum kopi ni puthot nang le tum phan nang chehang pon pen adima klong an le tum humri dam si same inut bahani am holdar mangke sangti royalty to the pin pen consular revenue pana hoksi alang tum mangke pinier ni an same pena ana dimalo mangke ke thap dam le tum thek ponong lo asala solong ke thap ponong ke thek ponong mangke nang le tum man same nang thek ponong lo nang le tum long video la pen ke dak photo clips samne le tum long same GPS kamari tang abang dolo samne nang le tum tame sohor mang thek ponong po asenili Benglong Sen Supplier Association na hin pen kapachini gang tung mangke la han lo itum Benglong CM Dr. Tonam Rong Hang Sar ke hai alangli consular revenue paong nai pa every month hasik loyon wang alangli revenue ke pha asolong forest along the Semet Pet Forest Department along nondak dokmukaren along alangli tumabang ke moholdara tumbhan sangti royalty pipin si pa phurlong aret bangke take manghumi me alam lo e phong ni kesti ke lef la puchot ke li latum nonason dhore lok bimol terona sanson ke mohol dame ki jutpo boy fit tame alang libang ke e phong ni we se tu chot la polodang de la ke council kachari to mandame ba department funds tame ba CM tugrang hang man same isi kelang plot son bang ke chemande lu pasi mi bang kelang phan jong daming tu asalang li non mohol ke jutpo botel lang li royalty bang elang li clear serarak nang po atiman li tumalang li tumamangin li tumki chonam pon bom lo pasaningkan tan li tumki nampon bom lo nili yang krak ben berta kalang na teng batalang 10,000 cm ne ko pini salang ke kinong 1500 cm salang royalty tu chot tudang te kona ben sanalang tu lang te age konsela sor phan man ki pipe kalima forest department phan man ki pipe kalima selang li phan same lage sodak pen mane department sor mandame insai si la royalty bang ke pini ako isi bang ke department sor ta ai ha bang chokte am holar pidet po royalty pini moholar royalty pini si ota permit pithrong ati am holar dam han to de lage department sor ta ke chokche kithi dung do ko da ma ka cherap dung do ko ma dak par jumi melo moholdar to mo se royalty pini is ako som holdar ban si ako permit chipi thure to de lage Benglong arat handa kapamang fuakam kalima ma consular cari tumhan CMEM tumhan kapamang fuakam kalima nason mangke claim clear nai pesini hindi mangke forest department handa tuning ripon lo lapen ke aja ka molar mangke ke thabdami along aprek atipi ke pondia along aprek man se tipi joni langdam de pin ke thabdim identify pin verify pin man se tipi chelan isu dun ret polodang de lake illegal set collection lata salah teman dame inside dam ning lang dam pe meaning lang cari dam pam meaning kesini bangke forest department ECF DFO ranger teman dane li bang kana hok lo ateman li tumke moholdar ahok to selang tumang sithaman li tum thap dam po dam tang ning kan same moholong royalty tu te dake pon nep check kisung ke kamalo ni tum Sen Supplier Association tum si kisung ni tum sikai sihni nani pen choram chot ping chonam ben sikai sihni ali 2 minute tum chonam dam po hala ga ko nang ne pun check phi moholar mangke kat bu ka pak kicing ki dun de da pak pote lagi ni tum da ke tum Benglong khairi sojang man kapachon nam dam dam isilang tum manga kham khi dun son chemande asla he da me kapa vedaji phan nona bang jate consular revenue ansose kapang chodun jelong bangsi
Enili tum gar belong sen supply association ke kaida mane arjap thidlo penili tum mangge mane royalty ni tum arni bang hom tin sinili tum mangge kipilo posi sorry revenue bangge council long ate CM tuliram long hangsar masa department lo haso department long kapali FG fansi nutam gar belong sen supply association mangge chisik chedang balo aningkan bang ta sona thakse komane tum permit kipi dokok bolade la ke department sort me ko mane inside thuning bang senili bangke mathada so pili nale tum theklong CM tuliram rong hangap kapin khara teng bote isem mohong mesin ICC aji pi stami pin yarni bangke ajha ka mohol bangke hini anta dokok ke thomanda dokok ason dokok teti amela he tame juntu council pen authority tum ki jongda mateng ki pur teng bensila tum abang kam claim nei base nihan ben bangke than bachani lo se Karbi Anglong rat tame la solam mang chini nei people forest department long mangke revenue ba dia titima porang de moholar enut bahni moholar mangke kangfu bang lipik enli tum mangke nampo royalty clear po fomang nanena na pen lang tum collect po li tum hanang jorun po angge apu ke konsul revenue ke lage lilipin lo mane abu performance lang tum ke ba kori po selason mangke chokchi pusni tum mangke thekdam ke jainang ko lo sinili tum moholar dam ben personal meter ni thang mane nili kecihek nuwe ninga ci owe target pola me tame kecok ci theklong lok posi nitum gar belong sen supply association me mangke jongdam nang koklo punang koklo ba department hoi pan same ne to mangke treasure bank pinang koklo ba Karbi Anglong long asiam han same asor revenue ko pang chui bangke ganap se revenue bang lot hore ma bote kesti tu pin pen royalty tu pin pen ke jor phalang noret la sopo sini tu mangge Karbi Anglong CM handa me choning ripen hai ta me ke khangi alang li department lo anto se Karbi Anglong revenue ka pang chutu thekji phan tu mangge than ba chini thulo se ni tu mal se social media long pen arjulong pen alang li ta me solam munthi pen alang li department handa me aso pre sara chipi pen me sen pen mane genuine pen arona teng choklim beng pa claim tu thekji phan se ni mangge ma social media sarara ko bose ba Karbi Anglong forest secretary phan same choning rilo ba DFO ba PCF phan dame la so message le pen mane lang le tumi thang department an se ki claim pen revenue ko pang chu tu thegi ba lan so se revenue ko pa bat tu thegi so war sai lang tum claim po se nili hin ben mangge than ba chini lo ba choning rilo department